Ekitabo ky'Abaleevi eshuura y'ikumi. Mukama okwita Nadabu na Abihu. Bwanyuma Nadabu na Abihu batabani ba Arooni batwara buri omwe ekyoterero kye, babitamu omuriro, bagushikaho obubaane, babwoterera omu maisho ga Mukama n'omuriro ogundi ogwatarabaragire. Aho naho omuriro gwaruga ahari Mukama gwaboosya, bafeera omu maisho ga Mukama. Musa yagira Arooni ati, eki nikyo Mukama yagambira ati, ndyayoyoreka kundi orikwera omu barikunyerera haihi, kandi ndyaheebwa ekitiinisa omu maisho g'aba bantu boona. Arooni yahunama. Musa yayeta Mishayeli na Erizafani batabani ba Uziyeri ishente wa Arooni yabagira ati, mwirire haihi, mwihe beene wanyu omu maisho g'omwanya ogurikwera mubatware aheeru y'orusiisira. Berera haihi babatwara bajwaire ekooti zaabo babaiha omu rusiisira nk'oku Musa yaragiira. Musa yagambira Arooni n'abatabani Eliyazari na Itamaari ati, mutazingurira ishokye n'obukwakuba okutaagura emyenda yanyu mukafa, kandi ekiniga kya Mukama kikajumukira ihanga ryona. Konka murekye beene wanyu ab'enju ya Isirayiri boona bakire ahabwa abooki bw'omuriro ogu Mukama areesire. Kandi mutaruga omu muryango gw'ihema ry'okubwabuganiramu mukafa ahabw'okuba amajuta ga Mukama agu mwashukirweho gabariho. Bakora nk'oku Musa yabaragiira. Abanyamurwa okuzibirwa okunywa ebirikusinza. Mukama yagambira Arooni ati, mutarinywa vinyo nari ekyokunywa eky'amaani, iwe na batabani bawe mwaba nimutaaha omu ihema ry'okubwabuganiramu mutakaafa. Ekyo n'ekiragiro ky'ebiro byona omu busingye bwanyu bwona, mubone kutaanisa ebirikwera n'ebitarikwera, kandi ebirikuzira n'ebitarikuzira, n'okwegyesa Abisirayiri ebiragiro byona ebi Mukama yabagambiire naaraba omuri Musa, eby'emigabo y'abanyamurwa. Musa yagambira Arooni n'abatabani abasiigireho Eliyazari na Itamaari naagira ati, mutware empongano y'esaano esigiire aha mpongano ezongiirwe Mukama ezookibwe omuriro, mugiriire aha rubaju rw'itambiro etatumbisiibwe ahakuba n'erikwera munonga, kandi mugiriire omu mwanya gurikwera ahakuba n'omugabo gwawe na batabani bawe ogu mushemeriire kuheebwa aha mpongano ezongiirwe Mukama ezookibwe omuriro, ahakuba okwo nikwo naaragiirwe. Konka enkora ezonga zongiibwe n'ekivune ky'okugura ekiihirweho mubiriire omu mwanya gwona ogushemiire, iwe na batabani bawe na bahara bawe, ahakuba n'omugabo gwawe ogu origuma nooheebwa na batabani bawe aha bitambo by'empongano z'Abisirayiri z'okusiima ahabw'obusingye. Ekivune ky'okugura ekiihirweho n'enkora ezonga zongiibwe baryaguma nibabireeta hamwe n'empongano z'ebishazo z'okwokibwa omu muriro, babizongazongyeze omu maisho ga Mukama kuba empongano ezonga zongiibwe, bibe byawe na batabani bawe kuba omugabo gwanyu ogw'ebiro byona nk'oku Mukama yaragiire. Musa okutonganisa Arooni ahabw'okutarya aha mpongano y'ekibi. Musa yayezirika munonga kusherura embuzi y'empongano y'ekibi, yashanga bagyokiize kimwe, yagwerwa kubi Eliyazari na Itamaari batabani ba Arooni abasigiireho, yababuuza ati, n'eki kyabazibira kuriira empongano y'ekibi omu mwanya gw'aharikwera haza eri erikwera munonga, kandi mugihirwe ngu mubone kutwara okutahikirira kw'ihanga okuririhirira omu maisho ga Mukama. Reeba eshagama yayoteresirwe omu mwanya gw'aharikwera, buzimazima mukaabiire mugiriiriire omu mwanya gw'aharikwera nk'oku naaragiire. Arooni yagarukamu Musa ati, reeba eriizooba baaheza kutamba empongano yaabo y'ekibi n'ekitambo kyabo ekyokiibwe omu maisho ga Mukama, ebintu ebirikusha biti byambaho. Mbwenu shi kuri naarya empongano y'ekibi eriizooba kikaabiire kirungi omu maisho ga Mukama? Musa ku yakihuriire yaagubwa gye.